ubutwari bwabo buriya ni ikintu gikomeye kandi cyumvikana. Twari mu bihe bikomeye, twari mu bihe tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, twari mu bihe abitwa ko ari bakuru banyuze no mu mashuri bigishijwe icyo kintu cy'amacakubiri ndetse babonye n'ibyabaye byakozwe. Uwo munsi rero kubona abo bana ku myaka yabo 20 cyangwa munsi ya 20 bari ahantu hari intambara y'abacengezi, abacengezi bagahagarara imbere yabo n'imbunda n'imihoro n'imipanga n'iki n'amahiri, bakabwira ati mwitandukanye, bazi ko ari abicanyi, bazi ko bashobora kubica, ariko bakavuga ati twebwe ntidushaka kwitandukanya, turi abanyarwanda, ntituri ubwoko n'ubu, ntituri abahutu, ntituri abatutsi, ntituri abatwa, turi abanyarwanda. Bakabibasubirishamo kandi babona bafite imbunda ari imbere yabo, bazi ko ari abicanyi, bakemera ntihagire utinya izo risike zose zari zihari. Usanga rero ikintu bakoze ari ikintu gifite uburemere. Birumvikana ko bamwe wenda bagize ubwoba, ariko ntawe ugeze ahaguruka avuga ngo ugende iki n'iki 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 n'iki. Icyo ni ikintu cyo gushima, ni ikintu bashimirwa rero, ni igikorwa cy'ubutwari rero, kandi byaranagaragaye kuko icyakurikiyeho ni iki? Ni ubwicanyi. Bamwe muri bo barapfuye, abandi ubu babana n'ibikomere. Ni ukuvuga ko igikorwa bakoze ni igikorwa cyarimo risike zikomeye kandi barabibonaga. Ni igikorwa kandi gitanga urugero rukomeye, kiduha n'icyizere nk'abanyarwanda yuko bya bintu by'amacakubiri, by'ivangura bishobora kuvaho, bishobora gushira, kandi n'abantu bashobora kubirenga. Ni ukuvuga ngo ni urugero rukomeye batanze, ni ubwitange bukomeye bagize, ariko n'amasomo akomeye y'ingirakamaro ku muryango mugari w'Abanyarwanda. Secret Memory. Keep the memory.